Right, nĩwĩrĩgĩrwo boko mutegeri Meru TV nwethire tore na kagita gakega nkogwate ogeni twethire tukimurikaga gutegera na kuruki kuthunja ora manto jombeta kwethira jagitinda ntere mwanya cia nthegoro ya Kenya na nkuruki tugatagagira manto jagia county namba 12 ndari county ya Meru kagita na karandi kibante toba Meru TV barikite kwamba kambi ntere mwanya gutigira niba gukoretera ripoti cionthe oria chikurikia na gotukinyira Oni mbita Dennis Mutuma Muthomi mwerekerio to mathithio ogorobona Arua arimenyekana Tangunjiri. Twambirie na ripoti yetu kuma gicigo bunge kia Buri ni aria akariba ntura ya Majarene ndene ya wadi ya Kibiritia. Kiri gicigo bunge kia Buri ni bagutariria uria amba bombeta gwita na mbere na kubathangikia nturene. Aria muthenyaja na Arua bombere gwikira mpene na kugwata umwe wa muthoganirie wa wamba. Uria ombere kwethirwa akionokera ciarera nontu kana atera oro ni akaribaba araba orisi bombere kwiza na kumuthara na nkuruki kumutethia nkuruki na ndene bakoromba mabitha babo orisi kubongera okaria arasa boeria wanterizi jigene ta Paul Mbaya arombete akari komba kwethirwa bagi karia baribongwa na nkuruki kuringa ripoti ita na karabomba kwethirwa bakiona mtu ukogeria wamba kana ikarika rekuia intobe mwingi ora gotorugura na ripoti ni mwende olaiboni komanteriu Kariban ntura ya Majarene ni bachumirite kutheta nontu bawagagia bokaria nturene arakire kare Arua ntomurume omonora ni muthuganirwa wa wamba watikanire akiya nyumba muturi umwe untu onokeresia lela kumania na mpuro ya mwinge ng'ombe ng'ondu nguku mburi antu nyabate weta kanisene ya untu ma cukuru ara mbithara ndio itare onthe cukuru utikae kuno njira yetu Majarene entuwe kuma karanene eturakia puromboxi na bikibiki otuko na undira yerwe ng'ombe otuko ng'ombe Frisian ng'ombe ya black and white na uni ng'ombe kwandira reo meginto tha inyanya na nde kuma gara tha inyanya ndirethire ng'ombe nyomba lakini kuma ndegukira tha 10 tha 10 na ndeka 15 iro ndirethire ng'ombe otereo security rato nayo etebui nonto wamba ibuinge etebo ng'ombe the other day kwa mokoro gwetwa rabu aja the other day kwa mokoro gwetwa arieti aja kora inya ng'ondu toreje mokoro gwetwa karanginya wengo na yeri mono na ngoko sande anto beta kanisene sikaiya kwa nkonje kwa intuko inge ntuko ijere sande ijere na ndito tena security kungana ndene antoreje tukugwata omwambo kaire ontuko ena Arua akiya na kukwa mutori ungi akiya au mama tuka lakini tuchiumia tugambu atori bauma na ba mugwata lakini tutethwi polisi ndikumenya polisi iri kwikaria kurukite anjira lakini igwita nawe bwakiro tutamenyetheri kirua kanetheri town toro to mwamba gwate ni mwamba na tutogo gwate ni mwamba to agwatwa akuretwa aja na nde polisi ekwejaje kurukite yandiki to police station bakumujukia bagwita nawe tutakomenya ba Meru town kana ikirwa police station so itukuromba thirikari itutethie mantu ya security aja munanda Majarene na rieromba reo kire thirikari mona polisi ni utiela ni boba ikirokaria bokwana ni kenda bareka kunyamarwa ni ambaba ni wamba bunge imono itokero security kwana kana mucamani yomba antu bantora bonda bakamenya kuna wamba area kukathira kuna security batu ute security twina bururu kwanza nande kwa kinyera usoboiga ibage kuriwa muthenya batu twetete kanisene no ngatwatigana tukiuma kiriana mukuru ateta kanisene akuru bantura yetu Majarene ibaka ibeta kanisene no ntogwa watiga ngoko netire watiga polisi thaurirwe watiga ng'ombe tiwitietire na etu tutithia rokaria bwe twethera tukongera okaria na tethiri patiro eringa otuko ndene ntura yetu Majarene ate ntura yetu aki kinya ntuge nawe Paul Mbaya ni sabueria wa ntura ya Majarene kuria nture kwa tukare twikaritie bona muntu bate kwerewa bakaripoti na baria twandikite muntu akethirwa ina kibande ethirwa ati na kibande tutimwitikiria andi kwa nture kiripotera Meru TV kuma Buri mbita wa mwende walaiboni na turi barojo ndene awadi ya Mikindo rigere gicigo bunge gatigania East
nibachumiritie na gucokeria mubunge wa Nkatho Mpuru Oburi kumania na ithithia ria wera kiao ararombere kwithirwa akirita uma wa cibitari. Bakiaria na metha nteto ya Meru TV bogete Mpuru Oburi nombere kurita mtu ijikena ta Joseph Gitonga cibitari uria arari cibitari gwa kagita gakaraja no ntubo kuremo kuria mbiri ya cibitari na baterari na kandi ya SHA. Nikuiboya ni mheshimiwa wetu ntubondi ta cibitari na iko aremerete alende ninkuwa nkumuchoganga no murungu amongere beje nyingi amwimbithire mainda na mainda. O ni Joseph Gitonga mukuru okurbo gatigati kumantereche ruyo ande mikindori giciombo iketiganisti urombete kwithira gichumirio chokere mubunge wa iciombo iketiganisti Mpuru Oburi Nkatho nyuma okumba kwithira ke murembiro icibitari atumitomba kwithira akiria cibitari wakaitakara nyuma okumba kwithira kiremo ni umirea watuiga nende ikirundire ndawa tuika mwegura charemera baba ntangira charema alafu ende watuika kuma wende cibitari nikanda ikirwe okwamburwa ande guro okwamburwa ndoga iboya agiterwa no wampambura ande rwake wo kwamburwa ndoga na iboya ninda iturira ande ndo rwakinya nguo rwakinya iboya nende kujana tonde ikako store nde kwa ni mwashimwa kurita tena itebu ngenda ichini torite thina mno tuiswa mpesa cia kuruta mukuru cibitari alafu twasangirwo imwira ngiri 30 toikia cibitari na gwatuika atiuma toikia barua kwa mheshimiwa ya Mpuru na Kayuyu twera twetere akauma cibitari na ria turerwo yakwa na itwaurwo muno na twina nkatho nyingi muno na itucokia nkatho inya muno nkuruki na kinya kura twamuringira buru kuringana na aturi ba Joseph Gitonga bawitegererwa komba kwithira bagicanga mbeti no Gitonga tira na kandi SHA irira iri kuringa iga mwankira barombera kwithira bekinyira mubunge wa iciombo iketiganisti Mpuru Oburi naomba kwithira kibateithio komba kwithira kibarira mangiria mbeti iraromba kwithira gitu cibitari kirwa totarakia ke manto ya mainge na inya sana na rira muntu o twaretero muntu auri na inya sana toigwa bora uri na muntu ate kuiwesa na muntu ate ociomba mwakoro na ureria mangero tana tebu watuika ate ociomba na rira muikeria charia toigwa akoremero imbiro cibitari batwe ya tori kana ya tukundi to atomia tukundi totinya na inya sana itwagereria umuteria na tobeca to ekundi lakini tobeca to watuika tote kuombana toria nende ni atakwari tombe ke ikuthithia tukuria maoma yonda tukwaga watuika oteinya gintu kira muntu ombekia kuwata kinya cienderia no tunakwana barinja ba cukuru bakwenda nyapi na bakwenda manto yonde akonende twaua nende katorutiere murungu manto yo no tunwa ayomba lakini ria mwekora ombera kuya nara tukarai karobira tukarana bora tombete omusapoti na ombere otwera na tocokia nkatho na inya sana touga mheshimiwa Mpuru mheshimiwa omwega akaya kwithira buru no murungu na muringetheria no tuitwicie imuntu kiao na imuntu rwendo na touga ke yau yonde abwethetie tucokia nkatho inene kinya twinturene turi aturi na touga murungu amutharime baturira gitongonire thine onere twaigirwe turiari muno mama imukia cibitari twauririe mwathani baba ni atia neta wakarwa lakini murungu no ainya batwe ya community yeto ya area twega community gatina inya twautha mbeca ikare akugana tweta kinya kire aturi tweta tukundine mbeca itigana Gitonga aria cibitari watuike ndi bill no ke wite kingiaga toria mwathani ri ni ata wakarwa nyuma yau kanga ya thithie kwenda kwawe rirende turaikirua Gitonga ati akwamburwa twaua mwathani no yo kumio na ninge nkuruki ongele orareyere na maiciri yaku akarute muntu wetu cibitari nikio ntutu murombera murungu na inya sana na ngai amongele na amongele kinyanya ya wathani nkulukaluki no ntu itukumia mutongeri omwega nurailakia antunya na mashinani itukuona Mpuru na itukuona mheshimiwa Mpuru na era kio twainie na njira nyingi muno
Karibana nde bawite kumanene thitherire kiompro aborio mbite kwithira kibabuthiria. Bibilia ikwera mheshimiwa muno mwesi Kaju Madam Kaju tunakupenda nondo arakuona mukuru akubithio nto imwe kuru enyumekia mukulukirite bwega. Madam Kaju tunakusifu, sangilieni Kaju. Kaju tunakupenda na tunakupenda tena na tena. Toa mheshimiwa Mporo sio 2 term 3 term Omongela ingi baba inge endu ote wa muingete pura cionde icia mheshimiwa Mporo abori Mporo ngugira ritete no muntu yo tokuwa ina boye tu tiribo tokugita na bungi agitete bwe na bwe bore na kurere gutuma muntu ara no mbere minye kelieni baraba ko bobe babobe ntuko tacha mane ntuko no imoto atokana na Mporo no ntumutedio nikyo gintu gitedio nikyo gintu ro kuona twinyi ko murume kinyabu ni bukomenyo babu buri na mbicha we yayi ende twabona tukubani twanga bibi na mbicha itware ndede no rite ya ukwamiri twagukiria no gaikirwa inya na mbi kenda metho ya uyone na ibo ya gitonga ureyire kimba nikyo itiga mbairwa na Mporo aiwikira inya ngai akamulwamira tutiye meko mo yuyurira tuikiara omuntu nabokie utiruka gwatwa njara ugikwa Mporo haleluya Bueno, kira kingabu atukinyange buru kama sima Mporo endelea kwetu. Ngabu morongo ni mano rongo. Atara buatire. Tara tomana report. Tora ngabu to mwana tena tora huyo. Arambe. Arambe. Mporo. Abori. Nkiripotira Meru TV kumatiani mbitanda msimuturia Wadhirinja. Kire ripoti ingine ati Kipchumba Murkomen ureno waziri wa karibu ndene na wathani bomatora akiaria nombete kuga ati kagitana kaka Kenya ni onene kwithirwo irina thiri na nkroki okiri ni aretete na mbere na gucokeria mabitha ba polisi nkatho no ntubo guchitaniria bunene kire kurwa na wagagia bokaria nkroki na ugitaweza minister bokaria geta na mbere na kurwa na wagagia burabu ithirite bukionekana mono kagitana kara kuri na maandamano aja nthigurune. The security of our nation is stable. Sisi kama inchi wakati huu we are in a very stable position because our police officers are doing everything to protect our border. Your Excellency, the challenge ulikuwa na banditry juzi tumedhibiti na I promise the country that tutamaliza. Juzi kulikuwa na shida hii Kerio Valley, our police officers wameweka ku-upscale their operations and we are going to get rid of all these bandits who are in this area, Your Excellency. And the same energy, the same power we have been given by the Constitution to use to sort out banditry, to sort out Al-Shabaab, is the same energy and the same strength we are going to use to sort out hooligans, people who are fighting in the streets of Nairobi, people who are invading police stations, Your Excellency, to steal guns, to burn police station, to attack police officers, to burn courts, Your Excellency, to attack judiciary, to burn also buildings and try to invade parliament and the courts and the state house. We are going to deal with them the same way we deal with bandits and the same way we deal with terrorists. Your Excellency, kuna watu wanatuambia ati kwa sababu ati anatoka region fulani, ati kwa sababu manyumba na masupermarket imevunjwa huko Nyeri, imevunjwa huko Kirinyaga, ati sisi tunyamaze kwa sababu yeye anatoka hapo na anapanga siasa, ati sisi tusifanye kitu because of that. Your Excellency, we will protect the property of every Kenyan regardless where that Kenyan comes from. And the businesses that were banned in Kirinyaga, the business that were banned in Nyeri, we will treat equally like the business that were banned in Nairobi. The thugs, Your Excellency, that banned businesses in Kirinyaga or Nyeri or Olkalau or in Nyahururu, Your Excellency, we will deal with them squarely the same way we have dealt with those who are in Nairobi, Kitengela, Ngong, everywhere. They will all be arrested and they will face the full force of the law. And no tribalism will protect them.
Huyu mtu anakuja hapa kutuambia ni vijana yetu, ni ya kabila yetu. There is no gun ya kabila fulani. There is no vijana wakora ambaye ni wa tribe fulani. There is no wakora ambao wanasamehewa because they are of which generation. We will deal with all criminals because they are criminals, and we will deal with them squarely, Your Excellency. We are not going to play with the job you gave us. This is a job that protects the lives of the people of Kenya. And whereas others can pontificate out there and give us stories, here in this ministry, under your guidance, we will make sure that Kenyans are safe and their properties are safe, because that is the responsibility of the people of Kenya. Togeta kire ripoti yengi mutegeri wa Meru TV na nkorokinta toche Meru TV otukone ati mwandiki munene wa diaspora kana principal secretary wa diaspora Roger Kenneth Roslyn Njogu na chumlite na gutarira mantu kathomba jeki otongire bora bwithire tobokioneka aja ndigurune ya Kenya kulingana na Njogu augete na kubatera kuthira kuri na rwadia nikenda gutaka kuzirwe maandamano kana nkoroki uthukange bora bonekene gweta na mbere ntere mwanya cha ndigurune Kenya kagita na kara kuri na maandamano. Roslyn Njogu ariti jaja kagita na karia akuriongete ndene county Meru gutegera imwe ya miradi ndene county hizi. Principal secretary wa diaspora Jawe Roslyn Njogu nombete kwithirwa gitamburukia ugambi bwawe aria ombete kwithirwa akiariria mantu jangwataniro na omba kwithirwa akiuga antu babe thina bakuru bonthe ni babuite kwithirwa bakigwatanira na ni bwega kwija amwe ni kenda bakomba kwithirwa bakiuga mantu jao na thirikari nao bombe kwithirwa bakithikira mitaratara iria iri nayo. Akiaria nombete kwithirwa akiuga tia uju uria nkuga ni atiri ingwiritwe kuona narua na igoro aja uju Meru National Polytechnic kwena People's Dialogue Festival, yani antu baba inge antu babethe antu bakurakuru political parties bejete kwaria kana kuthithia eto gwita dialogue nuntu ilazima tukare tukiaranairia, lazima tukare tukiaranairia. Democracy itikura kire mundu kana aria antu batikwaria, lazima antu bakarende bathithiate baranairie. And I'm very excited to see that has happened here today in Meru National Polytechnic. Na nataka kuwahimiza counties zingine around the country wafanye dialogue processes kama hizi, wafanye town halls. Kwa vijana ama Gen Z, our younger brothers and sisters, tunasema tuendelee kufanya town hall meetings ndio tuweze kusikizana, tuweze kuongea. Wamesema leo wanataka mambo mawili, empowerment na engagement. Na tutukuja naro kubera mantojara thirikari kuthithia mantoja empowerment kethero inguge, for example tukwaria mantoja kazi kwa ground, kazi kwa mtandao, kazi majuu, na turiuga nande twina more opportunities cha gukaranthe pamoja tukauga what government is doing mantoja empowerment, but also tuka engage kenda tubwera ora tukuthithia na bubuga twira perhaps to change ya kidogo kana buge tueja feedback, and that is the only way families grow. Asante. Thank you. Na jaune jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutongange kuripotera ndene mutindo wa Jwakangangi Northimenti Meru TV. Kire ripoti ngeni ati Kenya ni bonekete kurombwa kana ibarombeto kuromba gikaro kire mutongeria uria bakuona atitite bwega. Bobo ne kulingana na Bishop Ezekiel Rweto agwatanirite na Bishop bangi bantere Chegembe Central araba ugite kwa tha mutongere wa nthiguru kirira kire mitandao guteko batara ende babatere guchwanjira injaga chegwike mateta jao ni kana ja komba kuthikirwa mureithi waba na mwandiki wetu anteto otubanganite ripoti yu. Bishop Ezekiel agwatanirite na Bishop bangi ba makanisa jangi mwanya alikitie kuwa kanisa nirikitie kugwatanira ndene rutene rurwa Igembe nabo baritahangugi imwe na niba kumenyera antu babethi na njira mwanya ni antu bakumenyera mikarire yao na miturire yao. Bishop Ezekiel Mongera Rweto wa kanisa la Dimbe Church International hapa Muringene na Kenya mzima. Kumekuwa na lawama kwa serikali yetu kuhusu uchumi, mambo mbalimbali, lakini ningependa kusema kama viongozi wa kanisa jukumu letu ni kuombea serikali, kwa sababu leo tuambia katika 2 Chronicles 7:14 iwapo watu wangu walio kwa jina langu wanyenyekea mbele zangu na kutubu dhambi zao na waniombe, nitaponya nchi yao. Ponyaji wa nchi ya Kenya
kaunti yetu umo katika mikono ya wachungaji na maaskofu. Kwa hivyo ningependa kuomba wanao shauri rais kwa media. It's not right. Kama ungependa kumshauri, ombeni kikao na yeye, mwana mwambie 1 2 3 aidi mzuri. Hata ukifanya makosa wewe, nikwambie mbele ya watu hadharani makosa, hii ni makosa. Hiyo haitakuwa ushauri, ni madharau. Kwa hiyo ni vizuri kama wachungaji ama maaskofu tungependa kuongea na governor wetu ama tuongee na rais wetu. It is good to book appointment. Tumshauri bila mambo ya mahali endi mzuri kwa njia inayofaa, si kwa social media ama through TV, kwa sababu ukitangaza huo sio ushauri, ni uchokozi. Kwa hivyo ningependa tuombe nchi yetu, makanisa wote, wachungaji wote, huu ni mwaka mpaka 2027 ipite, tuna jukumu la kuombea nchi yetu tukapata kuwa na amani. Nchi yetu ikiharibika, hatuna Kenya nyingine kukimbia. Somalia hawana amani, nchi zingine sina amani. Kwa hivyo tukiwa na amani, tushukuru Mungu sana. Hata kuabudu bila amani ni ngumu. Kwa hivyo kama kanisa, soma na serikali, ukiombea serikali na kuishauri serikali kwa njia inayofaa na kwa njia ya heshima. Naona mimi kwamba serikali yetu itasikiza na watafanya vile ambavyo wanaona wakishauriwa kama ni sawa. Juu hata wachungaji ni watu ambao ni wamcha Mungu. Katika dunia hii kuna sword mbili. Kuna sword of the king and the sword of the prophet. And the sword of the prophet is about the sword of the king, because it is the prophet who anoints the king. Kwa hivyo the king and the prophet must work together kwa ajili ya taifa ama nchi yetu iende vizuri. King anastahili kuombewa na pia lazima aheshimu uchungaji. Mungu abariki. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Muringene. Na hakiri manto jegi utongeria bwa county ya Meru ni ati umwe wa tongeria baraba kumereria matagi tiga seneta ndene county ya Meru kire kithurano kia mwaka wa 2027 oroje Keneta Francis Murithi na shumiriti na kwariria manto jegi gitiga seneta ndene ya county ya Meru kuringana na Murithi na ugete county izi ni thirite kiona mathina kathumba muno mathina jaraja batere kwithirwa jari ngugi ya seneta indukirana ndia kuga we ethirwa kathuro ta seneta wa county izi agatigira na kumikaria na nkuriki kugaria mbecha cha county ya Meru na njira iria kubatara. Mheshimiwa Bwana Murithi uria ukumereria giti gia seneta ndene ya Meru naumirite na kugana ndi na cokerete kathetune Kameru aria araturaga nthi cia ome na nandi auga na igitue no na kinyamaro kiria Meru bena kio na auga no kakeja kuromba giti ni kenda mantu jakomba kubwira Ameru akiaria nombete kwithirwa akiuga jauju winkoromba kuria seneta Meru County na betha nde wakili betha nde mwanaharakati na mbere ya Meru bwa nkaromba kuria seneta ndari tangwe na Pakistan na Pakistan itoaria na manto ya Taliban na kuma na historia kwa kulitangwesia yake ya binadamu imbisie na inkomenya bibito mande iwa inkomenya nonto nde Somalia were inkomenya nonto nde Congo idena thina nonto botongoria bothoku kwa unda acio atire mathina ya Kenya thai mathina ya tumite ndio ntuise Somalia na Congo siwa ndau atire ntikarande bendele ya kwaria ndenje Kenya bendele ya kuandika manto mutandao na ndenje Kenya angasoka musie ndombete Kenya mbeza ndena kilengo mbeza ndena platform ya usenje manto yangu ya kuthoka Kenya lakini kau atire berinya to aria manto ange ya maendeleo nya manto abara kana sibitari kana sukuru mbere to hakikishe mukenya ware o de Meru o de ninje Meru kuna right ya life kuna right ya uhai kena kuteko te mtu korowa o te mtu kwa abducted kwa hiyo tukiambiria yani discussion ya kusinja uongozi pakenya dhai lazima uwe kuna guarantee right to life kuwe kuna guarantee o te mtu freedom yake ya movement ika interfered with kwa unka uatire na bole nkoromba kura kabanya kuri tikaringwe lakini tuze tuna assurance kuma ke leaders no president Ruto wewe tumba ku guarantee life ya Kenyans wewe tumba ku guarantee rights ya Kenyans wewe tumba ku promote kana sustain katiba tafadhali hata ondoka leo si lazima tungoje paka 2027 but if that is done na tuna guarantee all the rights guaranteed in the constitution then tuze tuna discussions about development discussions ya manto sukuru dawa barabara na viwanda na manto yake yonde na nkau atire
kwina tukinya point Kenya na Nyamiro tubati osenjia o tongoria bwitha bukari utongoria bwo kuringira mtu kura eta Nairobi kana kuma mbunge kana kuma ke MCA kana county government alafu asavu miaka 5 na tia ansarabo kiantu that must come to an end. Kena kutoka citizens have a power ya ku recall wewe utoka after a year kana 6 months kana 2 years antu bakuibwa governor kana senator kana MP kana president kana MCA hata kulitangoge lazima watu waseme enough is enough waitio mtu arudi nyumbani. So I'm offering myself desiana kena ndetera antu bamero warna ndetera akisaki binadamu duniane be na inya wewe ndemera imero ndetera antu beto bamero nankaua nankobwa yani mwambo yako ankibwira nteburinga nthi kendele obudetera na inyanda kinya Nairobi kana na bwambeka ki Senate kintu yako na kiambere interest yako number 1 ni Meru County, interest yako number 2 ni katiba, interest number 3 ni Kenya as a country. Cool, let's build a leadership that is founded on the ground issues and that is focused on the national interest. That's all I'm offering. Thank you so much. Na tena jange jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo wa Jokangangi Northimenti Meru TV. Kanisa ya Lare MCK yegwatanirite na Liquid Methodist kanisa Liquid Methodist kuma ntere chia America niombete kwithirwa ikiambiria ONG bokithima kia MCK kandi ne cukuru ya primary ya MCK Murara na rantere cha Igembe North murande joro jukurikana joga tetheria boni ne cukuru amuna karibaraba thironkirite cukuru izi akiarika gitane gakuruguria murande juzo wakibo kithima giki Bishop Njerandi Kithure na rombete akaribonde ba county na kurukithirikari nene gutigira ne bakugwata mbaru mirandi tezi iria ikuretani ageni kuma ndigoro ciao mukiri wa Nkunza kuma Igembe nombete kuthingatira ripoti una kutubanganyiria na njira intadiru. Skuru ya Murara MCK Irere Igembe North amwe na atori bakontoko bakomba kwithia bakegunika na kithima ane kumania na Liquid MCK kuma Amerika baraba watanirite na kanisa MCK Igembe North Synod ire tongoretwe ni Bishop Njerandi Kithure rira bakiwa kithima kiki komba kwithia kitetheria antu bakontoko hamwe na skuru kanisa yetu ya Methodist twina acore betu kuma Liquid Methodist Church in USA, but out of their own love, begirende a skuru ye bona ure na thina ba tutethia to renovate rasi ba tutethia inya bacokaniria sola na baiba na kiawa kinge no ntibethira antu bate baina nyonta mono na ba to promise ya ibake ya kaire kenda ba tukudurira rui na ntukwena aru atukwena kiatho kia kutharima ruiro. You can drink this water and then tomorrow you'll be thirsty again. But if you drink from the water that I have, you will never be thirsty again. Amen. And so this is a symbol of the living water that comes from Jesus. Ndiromba atiri kithima giki jorai kuma rojero moyo baraba kejo kunda rojero batikaro nyonta nonto kinya Jesu akabanyontora nyonta yao turenda gutegera kinyora ntu bakamenya Jesu gukuruka rojero rwenjoya ni achore betu kuma Liquid Methodist Church dene thiguru ya America. Riu kiri mwarimu wa skuru yenye amwe na Bishop Njerandi Kithure bakiaria ni bawite ate ruiro rukaguna ana baskuru ye na kinya atori na njera kinyemwe yo kundi andithia cio tukua ruiro ruri anda sukuru na sukuru ne atu ore manager lakini twekirite extension ni no nturuka nyunya wa community so ra atethia community ng'ombe cietu ikeya ikeunya faidika, maji yanatiririka vizuri na watoto watafaidika. Haya maji yametatua shida nyingi kama zile ugonjwa ambazo zinaletwa na maji, usafi kama ugonjwa wa homa ya matumbo, hizo zote ambazo zilikuwa zinashika watoto katika shuleni sasa imepungua. Sasa kuanzia saa hizi watoto watakuwa na afya, shule itakuwa mahali pema pazuri pa watoto kuweza kusoma. Wazazi watafaidika, wachote maji ya matumizi ya nyumbani, maji ya mfugo ya ng'ombe na Nikiripotera Meru TV kuma Murara MCK Igembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Twerekere munkante chia Tharaka-Nithi ni ara seneta wa kaunti ya Tharaka-Nithi Mwenda Gataya na kinyite ntere chia Nkongoro
kiri wadi chia kariga gutetheria mbeo mbithi baguntu gukukira muchango jo kugura into bire bitumagira byakwaria kana public address agataya umbire kwithirwa akiandamana na Bishop Nicholas Mwathi urani musiasa kuma wandi ya chia kariga siasa ni chongenekere gweta na mbere kiri mambura jaja arabo mbete kuromba akariba county Tharaka Nithi gweta na mbere na kuigika na nkoroki kugwata mbere thirikari ya Rais William Ruto amona Profesa Kithure Kindiki. Wibu seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya kinyete ntara cha Nkongoro wandini ya cha Kariga baandamaneta na musiasa Nicholas Mwathi kanugura na kuma wandini ino gutethera gikundi kia mbio mbithe kiri muchango wa kugura tenti na guntu wa public address. Musiasa Bishop Nicholas Mwathi akionekana kugwata mbaru Mwenda Gataya kiri urwiri gite kia mujumbe wa Tharaka kiri siasa cha mwaka wa 2027. Urende kaida amba niletea Gataya atoka mheshimiwa wa Tharaka. Tunataka wewe tigaderia nani Gataya atoka mheshimiwa wa Tharaka. Kontobra Gataya choketie mukono akionekana kinyawe kugwata mbaru Nicholas Bishop Mwathi kiri urwiri gite kia wandi ya Chakariga. Mwaire. Jana kwa kuambia Nicholas. Boli kera tia tabato. Ndamata kara kakenu. Nuntu boro biyo. Mwana rimbena tata yake ora. Tera biyo. Mukawatira muwatani wa mwana wenu. Mukandekera muwatani. Imunyanya mwega wandaga ona byoto munyanya Ere baba wakira muntu agutwakire ngoni kwethetera kiri mwinga kigera mbuthe rutere rwake ojare Bishop Nicholas Mwathi gitege siasa kirogo kina muntu mwanya na talent ya muntu ya siasa tiringanirwo na kithomo emuthi gichongo tukwaria kana mbesa turetete gitekira nkuromba ndishindana na muntu wetu wa Kenya SNDM ibo kodomi rola menga ta Kenya SNDM rutere rwake seneta Mwenda Gataya enda kubwira mpoya machinani mpora mpoda ito hi murugoro nkwera gwito tita kuropa kumarugere mwankogoro ataye muyumbe wana Yesu na kumewaligo kuma Nkongoro wandini ya Chakariga gichigo muge kia Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbeta Ndagara waiguna Mutegeri wa Meru TV tugeta na mbere na ruhare ntuko ya Jumamosi ni kwethagera kuna biatho bia murano ntere mwanya ndene gicigo mbunge gia Shandimenti ni kuonekene mambura ja gukungwira miaka 65 ekiri mwekuru mwana mukuru baria bombete kwithira bagita na mbere na rwendo rwao kiri mambura jaja akari ni bethirite bagitarirwo matuka thumba jegie urabomba gukara kagita na karaba gurene nikenda ngura no chikomba kwithirwa tikigaraga kagita gakaraja Jeff agituma na ripoti yu Festus Arethi wamwe na Magdalene Tirinde muthenya jwa narua nibekanirite mbete cia murano kwa itaraja iri kwa nkurukia miaka 65 nyuma yao kugurana ni araba kithithio jo muthenya jwa narua bena nkurukia miaka 90 untu na bubwithirite bukirigaria na gukenia baba ingi na witiganiryo gwakwa urandagitire miaka 65 ni areba kiaria bakuga bombite gukinyania kiroto giki nuntu bangu gibethirite bagitera Murungu o amwe na kanisa ngugi yu yonde turitirite Murungu na mandu yange ya gutethia antu nambi niyo itumite Murungu atutharima twithira tena miaka yu yonde gukuona na ndiyo ntu bau twategera tuona miaka yu Murungu atunenkerete na mukuru okwa tutathurana ntaana atansonia mantu jau jonde jagatuma tumwira thank you. Propaganda na bitina chianto uchochera ni mwenkerwa ndejanka ya wanteto ile itibatie
lakini nontu nani mpendete Murungu na we ni Mukristo ndebe amantu jakwa yathongi yantunkewera ibaragie tu na twe twendanagia nkuruki ni baitete mataro kithumba kimbewe mbethi na yeremi gwika micie rubenu bamenya atiri ninde gwika ndamenyire the first born wakwa imukuru wakwa niwe mwijo kwa mbere nawe anjukia ndi mware wo mbere na kyo tonto bu ekurubenu baruwa I can do without you yata wombo ngo utethithia we na mukuru waku how can you do without your husband yata womba kuthithio tena mukuru komwe wa mujukagia tau tonto bu ikyo gutuma bona turi aja turi herode twendene na twikaraga bwega twarire thina na turomeria na thina yetu nyuma ikogwe nja ite na mwekuru utenjereo na mwekuru nu athongi gukumenyera na gukamumenyera na wenda ukagita ciri uthithia urega kwira mwekuru ku na wagakwitha hobwe bukeba bwiklia particularly rutero koni mbesa ukebibionto bukera na twitete kuthithia una na tugiritumira mbeca ing'ana ona na ingi tuthithiona na ndi kenda o mtu akaigua na imani norongi ni mantu kinya jagwa timbaru ni batiringi Gideon na warungamirite misheni yeji where the young people braba ku neglect marriage especially many divorces na bangi separation in the marriage setup and kalinji yampo mbakubani lo mundo jeji mwe mbakube good example kuboneria ya jaire ku na marriage encounters kuendelea every now and then sikuba encouragement kuba ni power in their marriage life, more teaching on how to handle some issues in the family setup pakathingatira mantu jau jambo batetheria nikenda ndo asiaso pakurungama that renewal ya marriage ni kubarikania their commitment rabekire kuma paguciarwa bukumara bathire ndo asiao na nande ni kweruya kinyando aingire se para participate kishere narwa ngwetikia ntwa bengi muno through this experience itomba batika the same bakela bakionaga kwamba itawezekana na tukagira gwita baba ingi muno bethowera same experience ndo ajeji renewal jeji nikenda baririkania maciete jao jao bathithirie o miakire kurukite na bamenye jonthe jombekana nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam au ni watu kwekera katantante tochieto chia Meru TV otuko bwana Arua mbita Dennis Mutuma Muthomi mwana neriyo to mathithia gukari Paul Ngonjeri.